Vinari Zadarske županije u posljednjih 10 godina značajno su napredovali u proizvodnji i plasmanu vina, pa su i zaslužili ovakav festival. S druge strane, želimo razvijati turistički proizvod baziran na enogastronomskoj ponudi. Festival je smatraju nadinski vinogradari i podsjetnik na vrhunske autohtone sorte. Posebno su ponosni na svoje ekološke nasade. Maraštine, naše autohtone sorte, koja iz godine u godinu napreduje, iz godine u godinu imamo više nasada, a priključuje se i plavina. Za vinare ovaj festival znači uštedu i vremena i novca. Na jednom mjestu prilazimo recimo desecima ugostitelja, ovako sve te desetak ugostitelja moramo obilaziti po njihovim restoranima. Ni ugostiteljima nije lako izabrati vino željene sorte. Imat ćete, ne znam, 10-12 izlagača graševine koji će imati možda po nekoliko vrsta graševina gdje ćete moći usporediti, znači, jednu kraj druge kvalitetu i naravno cijenu. Unatoč tome što je u Dalmaciji kultura loze i vina prisutna od pamtivijeka, somelijeri najčešće nisu zadovoljni našom kulturom ispijanja vina, najavljuju stručne radionice. Svakako se nadamo da ovakvim jednim događajem i festivalom da ćemo upoznati ugostitelje i potrošače, konzumente koji nisu ugostitelji sa kulturom vina, sa ispijanjima, sa raznim sortama. Zato je prvi Zadarski Wine Festival prilika za učenje, ali i uživanje u kapljici u koje tvrde od davnina istina.